Itu masuknya ba nginyor no bagi pijang ni kan polis outpost hangnya pos kamar na to ini rak pasti. Yes, tak ada buat waktu. Waktu bro. So. Inaga menu iba pusha. Sobarakti bangnya susu bangnya sekrer yang mati kumno nila berlaga yang yakiru siaga jawab kucing susu. Dan menu iba pusha. So, ini si pom kalau iba pusha alor kini nama kita. Ka Meghalaya Institute of Governance jang sarkar jila ringkat ke pulit uling do raj ke raj marpana kila pelong daga public hearing naga benda banchna thamai ya ga soyong police outpost apa upot sam jong kaning isnong hagning singil awan me dalang duba FL Maulong lingdo raj marpana uba Ivan Swear director ke Meghalaya Institute of Governance ba GW Suting badi DSP ke tanat pulit ba L Karsentiu badi sub inspector ke soyong police outpost bad kipat ba babon bahap apa upot sam jong raj marpana Laya thu baya kini ke jaka banchna ya ka police outpost bathmai ka jinghe ka de gumba evei point 8000 sanspa sopho ika bar ka badai trai da u Dr. Mickey Nelson Kriam ha kini ke jing panchai pai ba ba jing thumuhi ka long banchna ba ban pensuk ya ka jing te lakam ya ka jing sniu bat namar ka jaka badan ka outpost bathmai ka de tang ka ba shushimwai bat kambyang ya ki along ki jaka yang kali ki jaka sa jaki pulit bat ki wei ki jing don kam Hakani kijing pensyai paj ba kila bon ki bakrashan bat ki ba persya ya kani garai nambar hakalyang ki ba persya kila itu ba kim persya satya ki jing wan ke development hande ki bitar nambar kim don yurang ba snong bat kim shim la yo jing tip satya daga snong ban wanra ya ka police outpost bat wat ki kam bat ki weipat ki roi ki par om shim la pentrikam satya ke bla penjanjar ya ki hakali kawan bat ke jing singan jing ba dolong ban macam ta idon ke jing tu ban terwadi ya kan juga di Sherlock Holmes Police Department. Ini adik ni ayo ini sini untuk hadir break November ada kasau de kamlong mau kamlong major issue dengan kalian juga untuk ada sekretari bagi katuni kalau batung ini orang apa lagi di sana kan executive committee jangan dorbar senang dorbar raja jongi Nomor ba gibapun pan energi omde tamai bo dan bagi joi bapan energi manai ram dan lesya bang ya khdo jadi ya pai dan gibapan energi nagamta ban risneng lembaga bang ya pai dan giba bri bandreng ya pai tegani khamlong isu kindat yang isong daga executive jong ya terbasin nomor Nama banong man pegawai ke NOC yang kat darbar Trimono wan darbar mengkasih. Nong ban NOC don gemba siaja sistem. Lahi bat kat darbar sistem siaja sin. Wadah ilmu darbar kan sistem baca sepo atau sen bangja. Jadi kita tadi gamat ringlah don gini ke execute darbar. Dapat rekam ha ingin sim nagarai ke ba. Letai sani ha bat nilai isu ada arboi direct Jauh bunai November 2000 ada yang melihat firma nilai isu ya NOC mana bentar omday ba layatar yang isu bakala nanti kering bang isu ya NOC ba idon kejing timur tak sudah jing timur kerana jingbat ba terwa di Jakahum Polis ini untuk kata, omday ba layatar, hadu mentahi, ramai kejaga jui, kampat deh gitu macam, hadu mentah keleman. Ila kalian ini dan tak kejing semua, ila dah home police department, kas snowden kam, kan sesim, lara kam snowden kam, kalau manusim, snowden kam, ataupun isna, ya ke police outpost, bah yang mentah. Ke police outpost yang soyong ke rekam nanti semua kemudian ada pakai di lokal di kenu ke rekam nego office girun kam bagi jaka jaka locong namba
nakalian ng department, nakalian ng police, nila ban sakri kambon namata kita ba na husnong jongatan soyong jongatan marpana pat kita ba kamajan beha apo ke jurisdiction negative impact jongka soyong police outpost kakum ga report bakum ga trip ni lemba i IC jongga soyong police outpost kadang hadu kapay soyong police outpost kapay hadu sispas laifu artili di snow te bakabun snow kadang kesrok ba baru ki bon hakini gajaka beripet jongga soyong police outpost te kadai hoki ba kadai di sisa ni nak police department ni rengkam bahaya kecaka badai la kajong namba nila wan berbu ya kecaka tre ya kumenta di police personal diberi pertungi ba rekam apa sayang bisa iwai bisa barak berkata kepada Isa, berkata rekam yang mentaruh kami hal kakum ka bukan rekam dong anu office buat tentang jaga police station. Dengan kuliah yang kami formalkan, kemudian jangka SIA naga Media Institute of Governance kalau pelong yang kami kejungjuran dunia yang kejaga bersina yang kami ka soyong police outpost hasil grade markna haga apnai tarik menai bakra al-hajar akusan hakaba nilai pintu mahkamah ya ilindo jangka grade markna nilai pintu ru ya Deputy Superintendent of Police East Khasi Hills District iba JW Shooting nangta nilai pintu ru ya ki officer ki badai nakwa maunga police station batunju ru ya Sub Inspector iba dai naga soyong police outpost nangta ya itrai jaka Dr. Miki Nelson Clear batunju ru ya itrai jaka iba markha batunju jaka kabanishna ya kedeka police outpost iba S Osborne Hajana bat hadani ka jingya kran la yo iru ba kani ka jaka kedeka ba markha bat national highway batunju ru lakir dati katu kani kilong yang ki ba marjan lalabru ba amdan kanu ka jing shakta atau ba pentre ya kedeka project kani ka jaka ka he umba Sun North New South Point Rip Hyundai Square Meters Lamie Shi Iway Point Sun South North Ika Kajing He Jongkani Gajaka Bansna Yaganeka Police Outpost Nangka Kanika Hakajing Julep Bnia Batru Hakajing Yakindu Bati Real Ramba Bati Officer Naka Bati Shnong Ini kita katu kani ki kijin penpau jungki halor Bansna ya kaneka police outpost kabaningkong kalong bagani kejaka kabatmu banshim bansna ya kaneka office rekam kabatmai jong soyong police outpost hasil pred makna lasyam baya menta kaneka office kombakitet la pentrekam na kaya kabagi shushim wai bat kidantang kratli ki kamra Indai kadani shim katung kajing kenya jam police station ani police outpost Ibaha kajo kaba menta kani kalalong kaba ompat biang. Tagadam hakani ka jaka lashki na ka police outpost soyong police outpost kila shimwa ya kani ka jaka na itong ilinda nongben. Bakani ya kajing siu bai hakapor bati shiming kong la silpang na idor ibaret kata kalong akulai hajatam Hindai katang ni kibana katang ya isnem kani kabaywai kepalakiu batha kadu menta ya kani kabaywai kila hap pansiu hadu saputra hajar tam ya kabala jan kot jaka samtundai hajar shibnai Tikani kau face rekam kapadem kapadan hapo soyong la pensai kram nadu usnya nadu ka snem akhong tadek driver khatar al hajar khatar bat hagani ka police outpost kabamenta la dantang khatsamut inong trai Bala pentelon ya kikam kijam nagani ka soyong police outpost hadu menta dakini kikat saumur kinong tray ibatray nagani ka soyong police outpost. Gani ka soyong police outpost kapek hadu chispa laiko arteli kishnong
Ibahau upo kejing kami jong kami katanan jong ka soyong polis outpost kebadan mentah hari Jakarta kabadan. Kani ka polis outpost kadang pun dijing guna kamdan kajaka yang kali kababiang kamdan kani ka lock up lani ka jaka set along ru kamdan kanu kabami pada tin padang ka interrogation room ni kata ka kamra bantok kit lada syakeng manu ne hakimu ginuki khang kamdan kata ka jaka ru ya ka long kam kondo India kamde ganya long fatba ini di Jakarta rukim dan hapo ini kamera rukim dan hapo ka police station ka police outpost nang ta kamdan ru ini di CCTV kamera ru kamdan ada ni ka police outpost komta ada jimpet ni ada jongi nilai kendu ru ya i ba jil blue shooting ibadai deputy superintendent of police ru national headquarter atau pai lanang pinsha shushu bagani ko office kan babat hamai kan ai ke jing syakri ka bakham jana ya dilong song hakeleng saudong dan ingat kan kumbaang ilong dorat mo keduk sedang bangin mak ban khot keduk senang ko we ke NOC hoat kadi ka basisya kan bangin hak baik kajat kan pada ndai bang kipan NOC bang nasional semestian nun berba kata kan mak benong ndai min hak baik ya kajat kan ka bakum kono bangin dei ban le ya ka berun kam nang ta kum kipat ba jong kino syong ni sneu lingo ban yo sneu direct ya kata public hearing hakmat jong kum kipat ba na kalian jong government syakte ka bentar ke than ke ba ni syong haga ti sisha ka syong kadon sibun ke jeruat ka bom pala na penbet haga te ke jaka kawai kalong ya ka kapum ka ba lasu khan no do ba kawai pada kalong ya lentian ya ka lentilek ki letin kha ki nongret ka ba syukhang na untuk kane ka jingjia ka jinglong ka long khamslam tangban na kalyang jongki nongsham na kalyang jongki ramba snong ne lindorat shim patiaw ne shim kia ya kane ka benta pa hang ne ko bala da on sakman bamentani ne tran baik tang ya ka sai ka kami ketika bentah apa lawan ban herring, kajaka ban herring, kajaka shano kapertai, kajaka ban ekran shano kapertai. Ngam tep ini kisah hak kebayawan tep hari penuh di nak singapura. Ya kajaka nama nimyo imat mat ninshu ya batai lendet. Tentang imat itu gijing ya tendu jongi sate dari ot ni dunia umdan bayu snow. Umdan pakai tentang phone ya lendok rabu andre kalang kumtu umdan ba yo smell nem dan bashimkan banyarat gijing ban penbiai gijing shiton jengi hangte kumang ta belinya kran betik ya kan ya kajaka haba anwanra namanya abna kun kipat ba kham selami bana ang banwanra daga hospital ndai menta pada wan rak man public hari sipang kata police outpost te wat daga nu nuru ndai nyem kuat lenda miyoi bakato ka kapom ka bajulong kum berbuat bakato ka lenti lenti kaki nongrat kanlong kum bajulong hati pot ba men hendai men thar bat kam nong hiru ka badai ban syukhang kum to ya ka bajulong nadu ka por ka ba men thar tam kita kublashibur Nasu kublashibur bat nasu ban onglok ba nasu dan boksibur ia kaba ketika benta ki polis yang giok dan lampu ia dari benta kolongkum ka sekolah apa kuasa berai. Jadi naslo ba ke pesai dan perang joki naslo ba kala piang lut bat naslo ba kala naslo bihab ha kala kawan kala pasuk sibun ia kebenta haji kam mencenja lana. Lese lada udong muslim Murkan ban isniu sekarang jadi kakon kalau lupa lakma kemudian mek suatu orang senang kita kalau lupa lakma kemudian muslim unru yorogi yoro te kita kini baru yang saya perbaiki kepolisian dia kata dia kata kapum yang perlu dia saya perbaiki lagi te apa yang juga Nasroba kalapian ia kena bentah. Wali atas kepala ong nulis belau dari kini kepala blok ia atas blok di menurut sekitar Nasroba
Kampoi dah rendang, kampoi tu hai kasih kejap dah. Nong kampoi dah rendang, kampoi tu kasih kejap. Jadi ya kamu, kami rupanya kamu. Jadi kata di sepanjang lagi ni, di sepanjang lagi ni, saya sudah kenal lagi, saya sudah kenal. Kata banyak baik. Di sar malam proses long, ia pun lupa tentang titin bersibun. Hadir beralamat titip nomor hadir adon kat hendau jom i hinan try apa ya sebab tuan bak kene kata hadir mengalih ni sih ngatuli idon titip na mere ko public hari nak yang kaya kesan kejungi yang i kan dan titip terkuno ki marjan ki kapur ki kapsam titip yang kata kata bagi le entah kalau kadang mesti sokya. Kenapa yang keconga rekor nak terpa? Kumla ajmut imiret. Bahkan awak untuk melakukan resiko kelasnya merekpa. Mati pahak kadang nonton surok. Harun tiawa kada kenal untuk bahaya hal suami lalu menantang. Kata rekoi. Bakabaan nonton urut umbak awak duit kebong ikong imaram tinggi meneh. Kadang nanti kita kebahagia cerita gila ini jaga. Kebetulan narkab mereka. Sebelum ada lanjut, kita kira istilah itu apa? Tenaga yang jadi binang senang ikut. Balam dan yang ini tak kebajulan, yang bukan kemesti. Dede apa tak? Toh, kata ada kumpulan sebut Indonesia, tulis sebut. Di tempatnya, hari berhenti, ya kita disuruh kium dari bantu serta. Lalu saya sempet itu, nak kalian MIT itu lah penting itu juga. Report bahan sa penbet, sa penhas, sa pentrai dia baru berkata. Sementara lagi kerana saya kini jemput kampoi sesuatu. THBD ini dijemput jawab dijemput kami terus tagihan. Dinas penbet angkat nak kalian ke polis department, nak kalian ke MIT, dan nak kalian jual ke Senang Ruken. Jadi penbet kita mau dilabek ni ke, dalam bet ke. Kemudian lihat kerja suatu, nak kalian jom kinong yang lagi dalam polis department Norbational, mana kalian ke MIT ke. Jadi ya kalau kita penpek ke ni saya penpek ke. Timata nak kalian jom apa non functional dari kita dia ni ke office kita dapat IT sekali ini kalau ini kuat ia ke disniu kan. Dan ada jadi bapak disniu ya bapak. Dalam hari kuat ia jadi perhatian dia penhalang kan. Ke polis department kata sekretari jogi upada banai dia ke safeguard nanta juga bajoki teladani nim semua pak dia kata semua pi itu dia kasih kita hapakan wan ke kuat ada tinggi hai dia bajoki tinggi kelas tu tak kemudian kan ya kalau ada neswa to lesi kalau benar dia jadi buat sakit pendek tinggi sampai no